Malola Maria ho e ki melele e tonga hano kotoa, fia ki talitali lei ki mautolu, ki o mo uni o ngo mele ti o ka o maafo ki televiso ne tonga ki he hawani. Wakai koia ki he ngahi ulu i o ngongo. Tari e he kapineti ki hoko e flight e wike kaha u koe aho malo pule anga e whamanatua o senturi ua o lotu whakaristiane i tongani. Wahei e paanga wakiru e patset whapaanga pe patseti whangaanga ke whapaanga aki ai mea lele o i kau whafofonga kakai. Pe a whamonia le a pau e pule anga mo i kau tahasia pani o ku amanaki ke langa ai mala wakapuna whawaha pule anga wha motu i Tokyo sia pani. E to ia e pe me ngahi tana noa ke anai yange whatahame wakai ke whamumita me he mala e o e sipoti kai uma afo ki ai whakamatala e a. Kato wakai rewa eni ke whaikiki ko au senorita tu i vai. Ko tutu uni e he kapineti ke hoko e ahwhalai te wao no o sune, koe aho malolo whapure anga makehe, koe konga aho no whailonga e kātoanga o senturiua o lotu whakaristiane i tongani. Pia oli e mui whaiki ke tala no koe ki he houani. Na e whahai i ha whanongongo whakapure anga me i he ofisi o e Parliamentary a neafi, ai tari koe ni he kapineti e aho malolo makeheni ki he whalaite e wike kahau. Aia koe aho ia kātoanga o ku whailonga ia e senturi ua o e lotu i Tonga. I he whamatala me he ofisi o Parliamentary, hoko ai o wau whamanatoni koe makamaire mahu inga i historia o e lotu, moha sino mai ai whatongia mahu inga i lotu whakaristiane, i ono langa hake ai whanua, kai pehe whoke mahu inga i lotu whakaristiane ki tala whafonua Tonga i he ahoni. O ku mahino koe aho maroro ma ke he koe ni koe aho pe ia e taha aia koe whalaiti aho wano sune wanoa wano aia o ku tokoni eni ki he whawhainga maari e ia ki nao tolu e ka watu ki he porokalamani pe mengahi porokalama koe ia ke whakailonga i aki ai kātoanga senturi ua e lotu i he aho wano o sune wanoa wano. Ko wahi e paanga e wakile patset whanganga wanoa waono wanoa wafitu, ke whakapaanga a ki ngahi mea lele, ma ai kau whakafofonga kakai mai hou eiki no pele. Ko hili e ni hano whakaha mei he vauti poto ngawe paanga i he whemea aki i whalealea. I he mea minista paanga leo ka koe Parliamentary no pele whawhanua o ko makatunga e ni mei he kore ai kau whakafofonga kakai ke whamea lele fo a e nau ngahi ofisi whakawahenga. Ka hui koe mahu inga mo e fie mau ke lelei ngahi mea ngāwe o ngawe aki e he ngahi ofisi whakawahenga. Na e mea no pele whawhanua na e tali e kore ko e ni ka na ikai ke tali ke kumi ha mea lele fo ka koe lisi pe. Nei fotu mai foki whare leo whawhoma he ka whawhonga ke ahna u mea lele fo I wahinga pe mahino pe ko uhi ko u office ko ni ka whawhonga taktaha ko office e tahafitu pe foki office ko ni ka no pere o ku mauinga pito ke ia ngahi mea ngāue. Ka koe patset ko na mai koe ke u mea lele o ka parte tau whawhona ke whi mau ka parte taktaha ka whawhonga ko mea lele tahafitu. Tāna ke maho no pere maho ia o wanoa. Sea, nai rako mai patset ko ia pa hanga holoki aki whaunga fo o sea. Ke o te whaatau fo o mea rere, ka tau ngā ke whaunga koe lisi. Aia o kurotonga allocate, ai koe tupe panga ko e, ke ne hanga puke vauti koe ki he ngai mea rere fo o. Ka koe palan fo o ke lisi pe o mea rere sea. Koe kalas koe Hilux, mea rere o mana koe ka whafonga sea. O ka pai whaatau taha ki utupu. Kono lisi, malo e taha pe mahina sea. Ko tamano wafe ko ia ka pai pat seti pe he tau ki he tau. Ko lisi ko ni ngahi mea lele o whakatau e wha, ka e totongi pe e taha mano tupu ki he lisi e mea lele i he tau whakapaanga kotoa, ai nei te whamala ala ki ai ano pele whawhanua. Less than half mea lele fo o sea, ko ne ospe tau e wha, lisi, wha fo o mai mea lele fo o ka e lisi pe. Ko me lele whaonga ko ni sea, e brotonga lisi pe mo reni e ka whawhonga e nau ngahi ofisi e ahon sea. Nei ki ke whakatau pe langa fo o he whare a rea pa mo pure a ngā sea. Ka koe mea tatau pe ni pa manaki o whahoko ki he mea rere. Te mau ngau ake whaonga fo o kono lisi o mea rere,
O mai mea lere whao, koe hape kalas mea lere whi mahu ka whaafonga, whatatau ke patseti ki hono lisi ko mea lere, o ka pau e Moimoi mea lere, ka wape hono maintenance, ka pau e whi mahu ke ka pa accident ni whaafonga, o ska wape insurano whaafo mea lere. Sea, ki toi hela po ngau pa anga ia hono toi whakatau prokio mo mea ko ia. Aki hea rea pau mo i kautaha ko os mahine o mai lewa fleet for all, ko ngahi mea lere for all ke ngau e mo mea holo ai ka whaafonga, e ka mata anga e tā uko ni ospe tā e wha for all mai i e DC pe. Ka ko mea lewa e ka whaafonga, ko pau na whima ki na hopat, ki nau mea atu ki kautaha, na lava ma'u whakatau ma'a ngahi mea lere kona na ngau e ki funga he lisi koni whaiwia e patseti koni uat me putunga paanga. Sea, o tatau pe ingo ngahi mea kona mauhanga whahoko ki no malu e mo ui koni e hoi whafonga. E kohiri na fua kakato pe pureanga. O au e mo ua totong whare mahaki sea owa taha miliona ki ni ihe ka whafonga wharearea. Sea, koe mea koe ia ka pana e tōpeha ki panga sisi o totongi aki e nau insure. Fua ka kato hoi insua e ngai whamore ko ia. Ka kua tau wako me ko hiri seo ki tau fōe halanga ko ia. Nai whotu ai insua ki kau whafonga wharea rea, pepo ki kau whapure anga. Pei aho ni, ko whakau kau ta tau pe ki toi poto, smart, hono spendi tau paanga, o te tau toto whakatau mea who'ou, o ka pau ki tau lava afford sea. Ia whaonga ku toi lele yange ahon sea kono lisi, pero uhinga ku toa e paanga, koe ua kiru sea, koe mea lere pe ua. Ka te tau lava o whapaanga ki mea lere lahi angi he ua, o ka pau te tau risi, pau te whapatopota angi ki paanga mo iwi pore anga sea. Me tongani a pe ka pau na tali rei pe, pa whonga Tongatapu ni mako, ki whonga whao koe ni, te nau fia koe ngai o ato mo mea lere whao, hiri anko ia, whawhao whakatau, whapeo whakatau ki risi mua re pau sea. O ko mahino koe paanga eni i he wau te potunga e paanga, ka o ke whia mau pehepuri anga ke whapotopoto i hanu ngawe ake paanga ke ngahi whaka mole. Ko tale puri anga ai kautaha ke ni whakalele i he malai wakapuna whakawaha puri anga whaamotu. Koe kautaha ko eni, koe kautaha sia pani pe. Ko hilene no whakahai ministai potunga e ngahi ngawe lalahe puri anga se misisika i he whemea aki o e whale i he ahoni, ai ok whamuoni atu i he ahoni i Tokyo siapani ai kautahani, pēha meongo whafofonga mi he potunga aue ki he langa ko eni. Koe kautaha ko eni, koe Kitano Construction Corporation, ai koe kautaha tatau pēna anau langa ai whale mahaki Vaiola. Pehe e sika, ko oswahe i ai paanga e tahanima te smalevalu miliona i he patset whakaanganga, ke e whakapaanga aki ai kamata ai langa oe malawa e ka puna whakawahapure anga whaamotu o whakafofua ke kamata ai langa ko eni ki September pe o katopa o e tauni pe. Koe kotoa e whakamole ki he mala e whakapuna whaamotu o whiunga me paanga e toltaha miliona ka o kuwahei ai vaeua ke whakapaanga i he patset whakaanganga ko eni ka e tok whakapaanga ai konga honoua i he tau whakapaanga wanoua fitu wanoa ua walo. Te wahai pe ho e koe langa koe ne mai wapuna koe ni o ku nei o swai mai ngā ue ke me pure anga o mai koe ki he loro tonga ni pe koe piti koe ni o rotonga i Tokyo e o ofisa wha ko ngā ue po ngā ue ki hono open ai piti koe ni pe o ku sainia i he ahoni i Tokyo. Ai koe hiri koe ia, e ka mata rewa langa ia i he tau whapango ni mahalo ki September po katopa. O ka mata ai pa tau whaamu koe tau e hua. Koe whakaato e piti. Nai mauia e he kautaha koe Kitano Construction Corporation. Koe kautaha sa pan pēna nau langa koe ne tau whare mahaki. Koe nau tol pēna nau te mau e piti i he aneafi. Aia koe whakafofua koe estimati. Na e toton ke i he ua piriona te au hiwa noa miliona pangasia pani au whakufua ke panga tol miliona tonga ai koe tol miliona tonga koe ia he project koe ni tau e ua koe taha dima ia e ka mata whaonga ia e tau tahau
pe ko tahani mare he tau honoa tau monu ia ko hiko te ko ne tau spoti ko kamata ne tau te ko ia ki he spoti o afto ta hange ki nga to mui to pe tau e ni mama pe fia o ia ma hen fo nga te pe ni ko ha ko ke to tau e ni ma tau e fa ta to lu ko sima o ai ko mala o to ko ni pe project ko ni ko te tau spoti farere tamara va puna te ke tu uta mai fu to la wa fe go ia i amanaki ko ke spoti ka ko ki ko kai mata fika la lai pe ia ba hau te la ve ke ai fika wa ka mo civil aviation ta fa ko no Tonga e mala va puna ko Tonga to na voti o ku anga maheni pe o ku pe ya fe to aki o ku ai pe aki hiki ko ko fu aviation la lai to foi hiki lai pe he voti ko ni me ton miliona ki he wa no miliona ko te wa ko ne la ta mala va puna Nā e toi pehe e sika o ki ai me paanga e taha pui 5 miliona wha paanga ake a kau ensinia mo e kau whale i o kuna wholau mai ki Tongani ki he teu ko ia ai langa o e mala wakapuna whawaha apure anga fua a motu. Ko hiki lahi ko e ni me he ua, me he tonu miliona ki he me ua noa miliona ai o i heni ai ngā hi project la lahi ko e ne whanua o ku tū laiti mai ko e ki he tau lang whalaka ko e matai fika uro aki ko e taha miliona 5 kilo ko e paanga tohoni en mei muri ki hono totongi e ka o mataka o matokoni whateknikare ki ngai ngā aue civil aviation ai ku kau henu me ngā hifare i me kau consultant ki he te wala ko e tau mara mapuna ko ni whamotu ko e fo i makatounga lahi o i hiki ko e ni paseto ni o tahiwa miliona ko e taha 5 miliona valu kilo tupu ko e ni o kuha e pesi uangea valu 5 i lalo e ngai whai kiki ke ngai tokoni huatu me ngai pore anga tokoni ko e te ulanga e ni o tau malai wakapuna whamotu o ku whapacheti he pacheti ko o tau o tonga whemea aki ai ke vahe iki ai ai pange taha 5 miliona valu kilo tolu 5 taha 5 miliona valu kilo tolu mana 5 valu ngea maho peo ku Kai ke he koe langa ko e nie whakahoko ia i he tau e ua. Koe ka matai ni ngā una Tongani ki ngāhi langa whakalakalaka, ka hui ka tatali, pe koe talitali ai spot e Pasifiki ke whakahoko mai ki Tongani i he tau anoa tolu taha. Kai ke he koe mau koe ni kautaha siapa nie whainga maalia ke langa ai mala e wakapuna, whawaha pule anga whaamotu, hili e tukuat ki tua whainga maalia koe ni ki he ngāhi kautaha langa ke nau tohi mai ki ai. Pe anai tu utai ha eleni afio ki te powono ki he otomoto kuki aniafi i amanaki ke ne afio i he wau tāna ki tu unga Universite Pacific Tonga i he ahoni. Ne talitali wha ofisiale tamatu i he mawakapuna whawapure anga raro Tonga aniafi a ke au wau talitali wha whanua o kau ki ai ni ihi koe kāinga Tonga o kuna unofo i he otomoto kuki. Atu ria i te rangi tiri tiri! Kakiriti ana i te rau kawa ia papanuku! Kapurunga! Kapuraro! Tua tika tika! Te tukunai au ia koe! Ki te matakainanga! Nei kau i he kau ofisiale na talitari e tamatu i, ai whakawhawhonga o i tu i pilitani ai he motu kuki Sir Tom Masters, mo Lady Twaine Masters.
pehe ke kau taki tu whanua o tumotu kuki kau ki he ni tau ariki koe Palestini o sino makehe i he whalealea o tumotu kuki koe whale ariki pehe foki ki he tokoni Palestini tino mana ariki kai pehe ki he minista ako Vaine Mokora pea mo ka inga Tonga i he motu. Koe a ahi whakaofisiale ni e tamatu i ki he otomotu kuki i he nalakanga koe pule whakalanglangi o University of Pacific Tonga USP ke a whio ai i he o wautanak tu unga ke whakailongai ai ka kato e whenga koe ka wako e tako whitkofun mātolu i he otomotu kuki ai anai whakahoko i he ahoni ai o wautanak tu unga koe ia. O whakahoko ai whak me whakataha mo i kau whakawhawhonga me he pule anga o otomotu kuki mo i kau take whanua kai pe whoki ki he kāinga Tonga i he otomotu kuki. Uni o ngongo whaloto whanua i ki hauan te tawakale waheni ki he whamimitaha mihi mlae o sipoti o kahili eni pia mo pia o lie. I he whetaki nima e komisoni whamawholarea Tonga me potungau e ngahi ngau e whalota whanua pe mia. Malawa i ke whamawhola te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific Manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me ka whaaki sipoti a e potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Maloma tau ki whilonga ki ka whakaini ki he malae o e sipoti. Au whiwhia kau taha sipoti mo e komiti olimpiki pe hege spoti i Commonwealth whawhanua Tonga ke tala ki whaofisiare timi e wholau ki he whiau he sipoti e Commonwealth i ahua tolu o e mahina katu ki ahua o a kosi. Ko e toko wa walu me i he ngā he sipoti ke he walu te nau whiau i ki ha me tari e wanoa i ngā he sipoti taktaha. Ai au ku whatonga i makehe heni ai neti polo pe whoki e basketbolo tau tō tolo ka kai whiwhine. Wharatau ki he ngongo tuku mai me he ofisi o Dasenok, ko ki nau tolo eni kua pōka honau sea ki Skotlani, me he nau ngāwe oski a verenga mo whakautu mau ko honau tareni ti. Ko e sipoti e walu e whawhikiki ai a Tonga i he whiauhini ko a terita, fuhu, basketbolo ka kai whiwhine tau tō tolu, ko e lawn bowls pe ko tekapulu, suto, lova kakau, hiki mea mamawha kai pe whoki ki he netbolo. E tataki e tīmea Tonga he kapteni e tala, hurita veve, i hono to'o e whuka e whanua, kai to'o e whinau lino o huafi me he timi lova kakau, ai ama e whiau i hono wafuru mātolu. I he whamatami he sekeitai se niare, ka koe purelahi e Dasenok, ne dina Latu vea, i a prokalama wha televisione na ne whaha ai, ai whiwhia kau taha sipot whawhanua ke whengai aki, mo ngahi kau taha sipoti, i hono teu e whanauni ki he sipoti Commonwealth. Ko spoti ko ni o ku kau kai whanua ni ma fitu taha, pe o ku whiwhia whoki ai Dasenok, Toi hoko pe foki koe komiti Sport Commonwealth, pe koe Commonwealth Games Association, o ku whaia whengawe aki pe mo ngai sino sport koe ni hono teu e whanau koe ni. Ke nau la mātu ki Scotland koe sport koe ni. O ku whewhakaha pe koe sport atelita pe, o ku i Tongani ahon ongo whawhawhonga ki sport koe ni. I ene pehe ko atamama tu ta whaiva, kai pe foke a pensiman ta iloa me he atelita, o kuna teu pe i Tongani. Pea koe toenga, unau whamaro sino ko toa i toa pure anga. Kai kehi ko toenga ko ia i timia Tonga mi he fuhu ko Joshua Tonga. Whiauhi basketball wha Amerika tau tolu ka kai whiwhine. Le sila whinau, mere katoka kala, pe whokia whinau Caroline Tonga, pe mo Olivia Maumi Pouliva Ati. Mi he teka pulu ko Amerika Nathans, Barris Baker, Liam Hill, kai pe whoki kia Jad Nathan. Ko e suto e whiauhia Paula Monta, lova kakau ko wawahi afu, mo whinau lino o huafi netpolo, e ia hurita veve, lavnia lavea, Unique Palavi, Sofika Posini, atolose whainga nuku, Marie Payne, Caroline Luana au ka folau, Leila tui Nuku'alofa, Isabella whainga nuku, halaiwalu tautai o le po, Emma Mateo, pe whoki kia Alice Koka, pe ako hiki mea mamawha, e ia Joshua Wycliffe Jr. mo Scotty Manmua Jr. Ko pia o lie me whamumitaha me he mala e o sipoti, te tawakaile waheni ki he whamumitaha o e
whamatala ea, whahoka tia e Viliami whaanono. Pe me senta whamara ea Tonga pe me whamotu. Tau kongonga lalahi ni tau whamara ea ko ia ke whiawhini pe mua pongbong. Ke ia pe alo tāmaki uha, tau te whiteo ki he ngahi e ria koni wawau, ongo ni ua pe moe otu haapai, ke tau whanonga pe moe ia i he whiawhini pea pehe ki a pongi pongi. Kai ke ngatai mui mai heni haviri moko, uangi mālohi hono ai mālohi haviri, malapeke au ke kilomita e ni manoa ki he ononoa ki he houa. Peko mai le tahia e wanima ke tonoa ki he houa. Kai ke ngatai, ini ngā unu mai ko ni haviri ko ne angi pe me tonga pe ke tonga hifo. Hone o mai e pepa mo haviri moko. Ka tau te whito ke taimpo uri ke e ria ko ni o Tongatapu pea pe ki eua. Ko hanga lewani waka he tau whanonga koe i he ahoni he ne hā koe i he ata satellite. Mo mea mai pe koe alo tāmaki inu ke i toka he e ria koe o tāpai wawau. Kau e pe ki epe mo Tongatapu pea mo eua. Whawufua pe ke ngā unu e alo tāmaki koe ni me ngā unu whakatoke lau hahake. Ne ofiat ke e ria koe ia ongo ni ua ki a po. Pea koe e ria koe ni ke whakatonga alo maari e pe. Pea mo haki haviri pe mo angi moko. Ne angi mai koe pe me tonga pe ke tonga hifo. I tau whanonga pe mo ia ke whaasinga koe wike ke kamatanga o wike kahau. Ka koe ngai whatokanga ni tau lolotonga whanonga pe mo ia i he lolotonga ni ke he otutonga. E koe hako. Ko hui pe koe ne kamata koe ke to ki mamalohi mai koe haviri pe pehe. Ki ha peau lalahi malapu ke hau maalunga peau ke mita e ua te smare nima ki he tolu. Ki tau te whiro ki he ngahi potahi loloto. Pea moi whare i pe koe ke ni ko whiwholaua ki holo koe whanki wakai ki he kotoa pe ngahi e lia potahi o tutonga ni toi tokanga pe te lia na hoko ngahi whatamaki pe mori ha moi. Ka koe wakai lewani ke hanga tu ea ke tau whanonga ko he toinga koe wike ni ke he kamatanga ui kahau. Ko havili uangi moko pe me he tongau ne kāpui o tongani. Pea koe e lia koe ngia e alo tāmaki. Ma wahe au biro pe me ho tau ngahi e lia potahi pe ke ngahi wahe whanua. Lahi alo maari pe o tutonga pe mo havili. Ki angi māmalohi pe me he tonga. Pe he ke tonga haha ke hene ngā unu koe ke wike kahau. Whawufua pe ke au mālohi havili nofo i he maire tahi e wanima ke tau noa ki he houa. Pe koe kilomita e ua e ni manoa ki he ononoa ki he houa. Ka koe whakailiwan ke hanga tu ea ke tau whanonga ko he pōni ko ia ki ahenghengi. Ko hi pe koe alo tāmaki uhar pe o tāpai wawau pe ki he ongo niwa tau whanonga ko he pōni ki ahenghengi. Ka whafua pe ke au pe he fua mawhana ki he moko taha ki he tigiri se taha walu tau te whiru ke e ria ko ni o Tongatapu mo eua. Ko hipe koe lahi alo maari e tau whanonga ko ia he pōni ko ia ki ahenghengi ke ngai vai whanua ko ni ki he whakatonga. Ko e au koe ki apongpongi, hou apongpongi ke hou e whiaf koe apongpongi. Ke i hoko pepa moe au fia uha e ria o ngoni ua pe ki wawau. Ko whaau pe ke matawhia ke e ria ko wawau tau te whiru ke hoa taha. Ki he hou ai whiaf ko ia a pongi. Kai lahi alo maari pe o tuhapai Tongatapu pe mo eua ki a pongi. Fua mawhana, malape ke au ke mawhana taha koe tili ses eua fitu. Ka mo whakai mai pe, toi ki mamalohi pe mo haviri o au ke mai le tahi eua nima ki he houa. Pe koe kilomita e nima noa ki he houa. Koe taimi le wani o e tahi he o tutongani, whawuwo ke mahatoka tahi he toi wanima ke nima ahengheng. Pa tau maari e i he toi kuata ke tātaha. Pongpongi e pe. Taimi o la awa whawuwa ke hopo i he ostahano pe me fitu. Pe whawuwa ke hopo mahina i he toi hongo furu ke tātaha pongpongi e pe. Ka tau whaasi e pe anga e whawuwa ke he toi ngat koe wikeni ki Nuku'alofa au ke he pule luru koe o wike kahau. Mo mea mai pe. Lahi alo maari e pe a Nuku'alofa. Tau whanonga ko ia he whaasinga wike o au ko he pule lulu wika hau. Pe kei ke ngatai, moko rere au biro pe moe fua mawhana i Nuku'alofa. Tau te whiro nihi nau wholau mai pe me muri ki Nuku'alofa ko hiko te waki ko ngai kātoanga i he kahau. Alo maari pe moko rere au biro pe Tongatapu. Pe peki e ua. Pe moe o tutonga pe ko hi pe koe angi ko ia haviri pe me tonga. Ka koe ngatanga pe tau whamaraea koe pe me senta whamaraea tonga pe me fua motu. Ka mōmea. Malo pito William whanunu koe whamimui taha e tuunga ea ke hawani. Ka ki mo pe tau mawai tau te wakai peheri ke ngahi ulu i ongongo. Tāli e he kapineti ke hau koe whalaite wike kaha u koe aho māloalofa pule anga i he whamanatua o e Senturiua o i lotu whakalistiane i Tongani. Wahei e paanga wakiru e patset whapaanga
pe patseti whanganga ke whakapaanga aki ai mea lele o i kau whafofonga kakai. Pe a whamonia le a pau pule anga mo i kau tahasia pani o ku amanaki ke langa ai malak whakapuna whakapule anga whaamotu i Tokyo sia pani. Ka me kakate peo mo uni o ngongo le a whakatonga mo le tio ka maafo ki ai televisa na tonga ki Hawani o i ai whakaamune a utono atu ke lo te whale ai tonga hono koto. Whawalo te tau kei whi au mai ko sinolita tu iwai ka mumia. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Thursday evening, June 18th. Taking a look at tonight's top stories. Prime Minister's office announces a special public holiday to mark 200 years of Christianity in Tonga. 200,000 pa'anga allocated in the next financial year to fund vehicles for all members of Parliament. And the Cook Islands honours His Majesty King Dubo VI with a traditional welcome as His Majesty arrives in the Cook Islands ahead of the USB graduation ceremony. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Cabinet has approved Friday, June 26th as a special public holiday as part of the celebrations marking the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in Tonga. An official announcement from the Prime Minister's office yesterday confirmed Cabinet's approval of the special public holiday for June 26, which is next Friday, and is also the main day dedicated to marking the bicentennial anniversary during the 10-day celebrations. According to the Prime Minister's office, the special public holiday represents a significant milestone in the history of Tonga and reflects the enduring role of Christianity in shaping the country's national identity, values, and cultural heritage. The special public holiday is a one-off holiday only, Friday 26th of June 2026, and it will enable more people to participate in the various programs and activities being held to mark the 200th anniversary celebrations of Christianity in Tonga. The budget estimate being deliberated on in Parliament has a 200,000 pa'anga allocation to fund vehicles for members of Parliament, both people's and nobles representatives. The Prime Minister, Lord Whakawhanua, who is also the acting Finance Minister, announced that this allocation was made at the request of members of Parliament. Lord Whakawhanua says that the allocation stems from a request by the people's representatives to provide new vehicles for their constituency offices, as there is a need to improve the equipment and resources used by these district offices. Lord Whakawhanua says the request was approved, however approval was not given to purchase vehicles outright. Instead, the vehicles will be obtained through a leasing arrangement. He explained that the vehicle leases would run for 4 years and that more than 10,000 pa'anga per vehicle would need to be paid each financial year for the lease. It is understood that this funding is included under the Ministry of Finance's budget vote, although the government still intends to exercise caution and prudence in how public funds are spent on government expenditures. The Minister of Infrastructure, Honourable Semisi Sika, this morning announced in Parliament that government has finalised the arrangements for the renovation of the Whakamotu International Airport, awarding the contract to a Japanese construction company. Honourable Semisi Sika said the agreement is being signed today in Tokyo, Japan, between the ministry and the construction company to carry out the works. The company Kitano Construction has already carried out works in Tonga before, having completed Viola Hospital. Sika says that 15.8 million pa'anga has already been allocated in the next financial year budget to fund the first phase of the project, with construction expected to begin
around September or October this year. The total cost of the Fomotu Airport project is estimated at 31 million ba'anga. Half of the funding has been allocated through the next financial year budget, while the second half will be funded in the 2027-2028 financial year. Sika also said that 1.5 million ba'anga has been allocated to cover the costs of engineers and consultants who will travel to Tonga to prepare for the airport construction project. The construction is expected to take 2 years to complete. This project marks the beginning of Tonga's major infrastructure development efforts in preparation for hosting the Pacific Games in 2031. The Japanese company secured the opportunity to build the Fomotu International Airport renovations after the project was publicly tendered and construction companies invited to submit bids. And His Majesty King Tupou VI arrived in the Cook Islands yesterday ahead of the University of the South Pacific's Cook Islands campus graduation ceremony held today. His Majesty was officially welcomed at Rarotonga International Airport with a traditional welcoming ceremony which included members of the Tongan community in the Cook Islands elevating His Majesty on a pa'ata as part of the formal welcome. His Majesty King Tupou VI was received by the King's representative Sir Tom Masters and Lady Twaine Masters alongside traditional leaders including Tau Ariki, President of the House of Ariki, Tinomana Ariki, Vice President, of the House of Ariki, Education Minister Vaine Mokoroa, officials and members of the Tongan community in the Cook Islands. His Majesty is in the Cook Islands in his capacity as the Chancellor of the University of the South Pacific, where he presided over the graduation ceremony today, conferring 73 graduates with their certificates. The visit was coordinated by the Cook Islands Ministry of Foreign Affairs and Immigration, working alongside government agencies, traditional leaders, and the local Tongan community. That's your local news for tonight. After this break, Sport is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The Tonga Sports Association and National Olympic Committee has announced the Team Tonga for the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. The Games will be held from July 23rd to August 2nd. A total of 28 athletes and officials will represent the kingdom across 8 sports and 20 medal events. A major highlight for Team Tonga is the qualification of 2 women's team sports, netball and 3x3 basketball. Dasanok says the achievement reflects the continued growth and competitiveness of Tongan sport on the international stage. The 8 sports are athletics, boxing, lawn bowls, women's 3x3 basketball, judo, netball, swimming and weightlifting. Meanwhile, netball captain Huli Taveve has been selected as Tonga's flag bearer for the opening ceremony, while swimmer Finau Owafi will serve as Tonga's baton bearer in Glasgow. Dasanok Chief Executive Officer and Secretary General Netina Latu says
the athletes have officially secured their places and are preparing to represent the kingdom with pride. She also revealed that only 2 athletes in the athletics team are currently based and training in Tonga, Atamamatu Tawhaiwa and Pensimani Iloa. Team Tonga will depart in the coming weeks ahead of the Games. That was the latest sports news. Now taking a look at the latest weather update from the Foremoto Weather Forecasting Centre with Viliami Fa'anunu. Hello and welcome to our evening weather forecast from the Tonga Met Service in Foremoto. Main headlines for this evening: some cooler night temperature are likely to expect across the group throughout the weekend and early next week. But before that, we got some showers of rain across some parts of the group, including Hapai and towards the northern parts of Tonga, the newest and Wawa'u throughout this evening and also for tomorrow as well. But after that, we'll start to see some progress in the weather across Tonga with some cooler night temperature, and also the winds will slightly increase as well, reaching up to 25 to 30 knots or 50 to 60 kilometers per hour. But looking from the skies today, what we have seen here is just some cloud bands sitting over to the areas of Hapai, Wawa'u and also Tongatapu and Ewa. We'll start to move towards to the northeast and affect the areas of the newest. But here's this area of fine weather to the southwest. We're slowly moving towards to the rest of the group throughout tonight and also the rest of the week. But here's our current warnings at the moment that we got some strong winds. High surf may reach up to 2.5 to 3 meters wave height, with a small craft advisory still remain valid across all of Tonga coastal waters. But looking at the weather across the region throughout the rest of this week up until early next week. Across Tonga, we got some southerly winds prevailing across the group, and the areas of cloud bands now shifting and move further away to the east and leaving us with some fine weather across Tonga with some cooler temperature as well prevailing from the south with a wind speed may reach up to 25 to 30 knots or 50 to 60 kilometers per hour across Tonga throughout this weekend to early next week. But looking at the weather throughout tonight to early tomorrow morning, be expecting some cloudy conditions with showers of rain with possible heavy falls, especially for the areas of Hapai, Wawa'u and also to the newest. We start to see some progress and fine weather later in around early tomorrow morning for the areas of Hapai as well. However, for Tongatapu and Ewa will be mainly fine, which will leave us with some cooler temperature as well for tonight, down to 18 degrees for the areas of Tongatapu and Ewa, with a wind speed of 15 to 20 knots across Tonga. For tomorrow, still continue on with these cloudy conditions for the areas of the News and Wawa'u, and we'll start to see improvement for the areas of Wawa'u around in noon and later in the afternoon for the areas of Wawa'u, which we'll also expect the winds to slightly increase as well in the afternoon, reaching up to 25 knots, and also the maximum temperature to be recorded in across Tonga to reach up to a maximum of 27 degrees, especially for the areas of the newest. And direction for Tonga for tomorrow, we'll be expecting low tide at 25 minutes to 5 early tomorrow morning, while high tide will be at around 11 tomorrow morning as well, while sunrise will be at 16 minutes past 7, and moonrise will be at around 10 minutes to 11 tomorrow morning. And here is the outlook for Nuku'alofa for the rest of this week up until Wednesday of next week. Generally fine weather. Mainly fine weather here in Nuku'alofa, with some cooler temperature as well, reaching to a maximum of up to 26 degrees here in Nuku'alofa. And that is our latest weather update from the Tonga Met. Hope you all enjoy your evening and have a good night.
Thank you to Viliami and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Prime Minister's office announces a special public holiday to mark 200 years of Christianity in Tonga. 200,000 ba'anga allocated in the next financial year to fund vehicles for all members of Parliament. And the Cook Islands honours His Majesty King Dubo VI with a traditional welcome as His Majesty arrives in the Cook Islands ahead of the USB graduation ceremony today. That's your news package for this Thursday evening, June 18th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga news team, thank you for joining us. Have a good evening.